benai ba kon jo kap dispensation da den mishale second coming number 4 la rapture ma chien second coming ka gol long ne ga ro me yesu ber chong dar go me bi choi kul won nyal bi choi waga je ba wata gurun barau on go da na re ire ka na me tele choi tin okay ba kon lat ngi ni ti gol ti gwaj tanat ekene ne ga tuk recommend tuk 7 years ba choi ba woi bi choi go bana chirun barau to tanat kene choi run dok den nyam tin chia lore mat ko run dok den nyam kenus lore mat en go ba kulo ba jalong ba kulo dak runang dok kenus tin jak dara woni mi jana tana ba chui kulo witin chale mid tribulation rapture na me yale free tribulation la ba dol ko ba nang ngor yangandi katana de kana ba dol ko ba nang da recommend katana te kana dol ko ba nang ka tok recommend bat akan tawang lo dang ba kan ga yor pin ko tawang lo dang ba ba ne dia la ke ba dol ko ba je wi mon ki ne dia sugar dual kaje you know tindial baralat baja tiake dile barau tiake kana barau tiake so goy ne ta wang lo ya kana belam ko ta wang lo ya ala dile kana kana pen ga environment bal ta wang lo pen ga na ta kel ta me beja long che win mo na me che mo ne ga ni al bu ne mi gu kel te ga pe bi ke yi la ni al me dem ye ga chwal bel la nyuar ga pi be ke la chwal bel ko pen du lunda wal ko pen ra pre arbe dun gujidi ka kan nyuar kon ine ru ngwana yo lo gare wang lo ko mi kon beten sina beten ta wang lo ja ti ajane ne ling ye bina wor kampam ni yo ga pa mata ko la go ja chu mi te ye ngwaro ka ri ye chure de ka pon karaso tangwa me chwala ka karaso da ko ba wur ka wang loy ka chi ka je ye chu kan wan je le mu ko ba wur kel ga jidweri kana rianga kwan wi mon ko ba wur kel ga gor te ro kon fam ni cha je ye chi kon beten bana tare some years run dirun bakel but go den jata ko tok bana je you know rapture ko ben ja te rapture ko ben ga tugda ko ben ga dara wala ko ben ga tok recommend bage dino mo wana we in detail ba kono lat go chong thin go be ben nei ka kora core tribulation by your second coming by your ben yesu rawde en church en chanang mi alwe ben kel ga yesu ben yesu rawde ya be benang ni church ya be benang ne ya dul ko ben kel ga yesu ba ru ko ba to ronde ba do kel ga yesu garso yan yala second coming ala second coming be ba kab ne kur mishala armageddon war mu ba water niam jerusalem ka megido to mishala vale mi ala megido niam ka north of jerusalem duñ mo na makelew ko ya ngai ta chu cha wo yu mon ko wuñ mon gelew sharamat kel ko en roj gwantar ka so tele wuñ mi bi lok as a nation be a look individual the only way be a look as a nation is Israel be ga be ta ga no mo be ni walo dor belo be la belo be nyin illuminati dial be galo tin dial ko na ka bom be galo o be galo bi wuñ mon ko yu ter ga je wuñ mon ci o mak ka north jerusalem ka valley mishala megdo ngoma ko sa Israel ke lew cha gol ngay goda wa weden captain ji ye chujero ramata ga judi ya rabara ngay je cha belong ne go ninti ba ja koi me yaro ko barne won pom ni ne god yal chara barsin ke tera navios se won wa go gorba alo ngoma yo lo arnyal ko armageddon si wuñ mon ke lew de ni ga dia ramat we ko bandar karoso shawa follows purpose shawa ngay ka tagan baraw dian wa chu kon bani yey mobilization nang jok barar chet ga gu ye kel beto berar to lucifer ko yo ben wi mon ko na mobilize go wana ko wana gardu dal wana mak ko plan wan jeng che go okay ko me ne ko nang win mon ko na control wana nang la duna na tera melen viet gardu dal la yeta boy ma to dang na ga ndia so chu ye me yet ke gwek yo barar to lucifer chu ye me yet ga gwek yo barar to gwantar karaso
Antichrist. Chu ye mier ga gwak yo bara to polos prophet. Min dial tin dial lat kana wana kor ka garzwal ya kuma win mon gele ya mobilize. Jene ne ku kiri ubretis ko le kodo ko wobin dial be ga faris. Dial be ka not bi kulaban ko kiri ubretis daga Israel kana China ne ke India ne ke Japan ne ke Russia ne dial daga not marin dial daga east daga Israel ke. So bagulu kod go bi de kelew bakul ban me bodan ta Jerusalem gul angwa mo bi Israel che goro dungme da masaya bennial da gwa kan gwa mo chi masaya bi che ga tele be ben ga second coming ka ben mer oda mu ben ga second coming mem be balat an Armageddon war so be batere jen chi bi la ter ga Israel kam melat ko bekel ka sen bekel kel ke nega dial real rodian men belar kan yambe Antichrist me ngwantar karaso be yorga lego fire etege tele judgment be false prophet ale par arbar kan le par arpin bagan dial be yor bar ma metel pek ka lego fire ba gon jing ni satan lose pare ja yor pin be yen ga tejin bi jagban ba wude batany ka pam ba la ko metel pin ngomo be sheye na wagai be Yeshu be churui as a king ke 1000 years be reign korundi ba dorkel be reign on earth korundi ba dorkel be second coming be you chetu ngomo be churui ke 1000 years literal years be roi ke Jerusalem ajan throne David wi kam David kel ga sen win mo no ga be remain normal ko win mo no men jag yam normal e go cha say e go ta satan tin kana demons dial mu waga gagrai kan dial ba wuda tan se bogala ro kan jiwon mon re changa kore changa pizendi malan tok beben me gor gombe win mon ta mal eni mo kwor malan ni ye chogor so weben ka so kan kamen e be kule be ruj wi mon yen be win mon beta mal otherwise tell mal. And then we are doing peace building, we are doing peacekeeping, we are doing peace mission. The peace mu kan peace di alang kau ni kela. Na ye je na je go. Tela malam biar je win mon ke John Chow bakal. Jangan win mon biar je troubles. Biar je ni riktin. Mal jaga nga. So kan mal di alang kau tanya peace agreement, peace whatever kan di alang kain. Tela malam biar win mon. Walau wane na ye go ini mal defen. Along as win mon me mungut kuara kan jeng ni. Ajan cup system deh. Tela malam ben. Mala individual ndo shu malam ben la mal win mon tele. Solely Yeshu re du la kwar mala, ponu la jin beta mal.